Some by Kamatoza and Secretary, Shomalam. Revival, Anengse Jüba, Thüpcheh la Kadoi, Tanketan Ropam Naliru, Shomalai Satamu, some Bari Yuka de some Bara Moano around Chimupa Tinu, along the Ranchela, Open by Anengse Jonah, Shemusuna Yari. Atike Chokadu, Sheke Kadu, Alira Surakadu Licho, Trezara, Aquataba Alipum Pukila. It's about Treza Bata, Amalin Sacho, Atura Amalin. I say go about Treza Bata, Makap ne school Kiku, Aqua be graduation Sanyam. I've been Auchana Longdina Yabata. E graduation Sanyam, one account, Gari, sports car at Sakadu, just on Yele, as an Abina Longdina Lijo. Called a sports car, Potano, Silon, sports car, somebody, as a Paralimila, advanced limila, sports car. As a Kana, 3 crore atum, Jinjayo Lili. Say go by Trezabana, out as a Kada Aliro, millionaire Sajukuna, if I sports cars on in a Kada Longtina Yinga. Could there be graduation Sajo, marks Atamuna, degree certificate at Sabi Pokularo? Could the Aushiro Auna become Box Kadu, Trona Jajo? At a box today, Auna to trade Yoba. Now, Makap Chico. Anengse Jerry. Ako awan na kada mayri na ko na ato ba box suggestion. Ko de ato train ato ba box cartoon asik ato ropo na leche na tincho ato la Bible ka disi choi tare. Isa yo ni kyo na later na cover sa ba Bible ka disi cho. Ako ato ba Bible la ato ba Treza ba ning za tracking ko. Congratulations. Ko se Jerry ba Bible la tracking cho. Ko de ato ba Treza ba na lepo de box ta kapo de Bible za mu cho. Because the Nachi Badalamcho, or Audi, that's about Bible, the outing the Tacha. Nakuti to Lipo, Kuti to Zaki Upacholana, Nani Kanchi Jerusa, it was from Jake Jomo, Kata, Nachi Zicherona, Relo Jeraza books, Bible, the Tacha, a Pipupi Jabal, Tibejo. Kanyali, our Yetabachoda, our Natu trades the Kichonumba phones. Kichonum ba shirunum makabra atu treza la sikinga taram wa yo be banata mashira dachi ka jumata ko natiku ka hakika liba ba treza ba yo misika duju naw limide na ko natiku zaibo naw me tharam la zarum ko yisiruju treza ba ta lumurina au me tharam ko chu au me tharam be ba au rum la za ko de za tu apikyan chapa ka atum be ko lo chapa ta ba boxa Sago Taba Urum Laza, Yopan Mutu, Alum Rimara, Abina Taba Kode, books of Capoting, Capoting, Bible Zabazapina Kode, Trauma Sude, Atala, envelope Kadu, Longjojo. Kode envelope the Trauma Sujo, Ataba envelope la, Traki and Kibaza, Matthew chapter 7, verse 11. Mati Tangi Ara Karekatu Atalada, Chagalichu. Na alimila lipa amanyira au kadunami atura kya chiya acha chanu Thüpcheh kyaka ningla lipa au khaya acha liro abina chiya acha machanu ma azadana azaba Bible verse tracking ali chu ko de abina envelope ka bo chu azada de chala gari chabi ka bizu chu gari chabi se baza abio graduation yam auna azaba gari chabi gift travel chu abina khanyo na lipa Machana by sports car. 3 crore atum, Jinjang Abio graduation la. That's about the tracking for Gariwa Kadiatamonsala Theatre. Kaiba Tukan Landalichu, Tukadawa Three Kaga, Atom Theatre to Zibo, Japita Zina Lichoba, about to take out Lori Lasikin Sachoba. Come about to train up. That's about graduation yamu, I won't attend yamu. That's about Waka Kache Bible the Kambo, King Joy. Atabanya Muna, Gama Tumbe Colonna, Iba Bichia, Canyon Libata, Mupali. Makala Pio Akam, Maka Pio Awanyakala, relationship at Singida, Apiakanza Kadbino, Pakatu, Lipalino Sokoleba, Isana Longdi, Tiny, Iba to trade, Api Munum Lipa, Kai Atalam Licho, Abina Canyon Lipa, Makana Lipa Chia Kai Atalam Licho, Awanyakata, Singida Kata. Ataupa Anyaupa, Kanu Licho, at the Kama Tunkuna Tisopa, Awa Kanku Zibadu,
azaba bia kanyang ji ye mucho ba zai sa ne azum da cho kai isa kyang zurang ba na ji ye jo ne yo iba sa ko au kaduna kada tu tre kyang ji ya za abine kyenyo ne lipa makya ne lipa jabi che cho azekyo lipa ji ye isa yu zirati krista cha yu zirati nyapam mai bi kyang isa kyang iba ji ye jo li le ba za isa de anin cho ba za li ko de bible iba bible li isa na wa kha ka tu lu dang iba bible isa akang chi yo jabi the key of salvation is in the bible iba bible wa kha la isa ning da akang chi yo jabi iba bible wa kha la isa ning da akyang ba yo jabi limi shu ta la akyang ba cha nung ko le anmala akyang ba cha nung ko le akyang ba cha ba jabi ila si le ba ti sa isa ma yo ti lang thong nu ning da the key of direction isa khate wonu tu khai achung la chung na chinu isa ra chi lang jabi zai ba azunda chola zai le ba za isa di misha ba the revelation Jesus Christa isa kham chobung sa isa yo tsrang liro iba misha ba jabi iba azunda choli le ba za isa na mu ba za zali le iba bible ma li chwe le no tsrang ba za so isa na chengi mi mama te ba li iba bible zama li chwe le na isa kham chobung Jesus Christa sarakhala chai sa ni da ka je cho ajai sa na ko de sa mama te ba li iba azunda cho bible zama li chwe le na isa ka choyo mangu che chi ya lang tare cha ya yang chi ba chai sa na mama te iba bible zama li chwe le na na isa na khai ba sicha mati education animi lam lu amate isa na mangu ba kama de iba bible cha isa kya macha chwe le iba bible isa kang la maro chwe le chenge me isa amarara surala suno rabina isa mangi surala shakha do ichida rachi lumba cha cho ba ka dangi pa azunda cho iba bible kun isa kyang akang lang thong ba iba bible kun isa kang ning da aching se ko akanya hero jaba iba bible the key of happiness the key of salvation isa kang la isa kyang ba tam thong ba atung de cha kang che thong ba za iba azunda cho isa kyang ji jaba ji li le ba za isa ning chi da changi ko de sa lam ti ru isa yu tsre dia chuna iba yu ke de ma ka iba yu ke try yu ba cho isa na ko de ki ro za da de isa ni ba treasure ba sa bible ida ma king ye cho ma isa na lam bible cha ba kanya ke cho bu ma kali kada cho bi nga chi cho ba isa na ka bi la lam ti da ko de isa na yu tsre dia ka la changi isa ka da za ti nu na isa yu tsre dia chu iba zum da cho ki nu la isa akanya mu ba isa yutsir din amma wanu zale isa ne kenyero amma wanu zale isa kangla kenyero tangi ba zunda chola isa ne kenya ba zamani atolam long si chama dia tu isa ne kenya ba amma thela kangnya ba dai isa ne ba bible kenya ba isa kenya mu ba chaya ya isa kangla tiki sunya ba zara ba ke isa long thong sunya ba zara ba ke isa long no sunya ba isa kenya alum pizali le ba hanye sana iba azunda cho bible mai ba bible ning da ko de chodaro isa zere be ba bible ning da ko de chodaro isa matho be ba dai ba azunda cho ko de isa na tigo iba azunda cho anye mayang no azunda cho isa akang kina to azunda cho isa khanye cho isa makha cho isa na kanyang ba tam je che ba za iba azunda cho li le ba za iba atike cho yuke ka du ko re sa de ataza cha muso ba cha chani anyo la ko de sa na iba Pentecost thanyo nyamu hining da isa na lam tingu iba thanyo nyamu ita isa Christian learning da 30 CE sangre atala isa Christian learning da ako di ba Pentecost za di ke joy ba chang angi ko di ba Pentecost 50 days ding da cha Jerusalem ning da la ka achara tumbe ko la na iba Pentecost bichin roju ko de ba Pentecost ko charo na iba jiutar ningda atung de ba chati anyo ba jeri April ulana iba Pentecost de Sbltt ko che Sbltt ataza nyaki ajobik de za Sbltt ako iba Sbltt kai Pentecost de liro iba Israel di na tuning da aran iba chati jamung ro ka
Israel dini pa chati mung baza Sinai zungla Israel di Egypt limilana zi chi na chi lu Sinai khang chingcha zara bana akudi par kyang azumda cho manga chaba Mosa using Torah the book of law Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Wakha manga kai Mosa using lu ataba Mosa using chapa atsa amathe cha atalam chena Judar dini baza ara phungkhu tiba chati basover chati tuba athanyao nyamungla ibai chara asanda cho cha khejo chomate cha iba chati cha mungre baza isana Judar muchila cha cha ko isa Christian rati ningdala Judar rati ningda asanda cho mucho amate cha acha commemoration kadu achamui isa Christian rati ningda iba mungbai Revival Anengse Jüba kanyang nyamungsa isa na mungri atong de cha isa Christian dining da revival kepa 50 days la cha da mungri wa de sa Jüba mungba isa lamke nung cha mungba cha tuning da mungro Jesus Christa ningla malaki tibo anna masa khu tiba apio monoti disciples ti bicha anna masa na muchi cho amathe cha isa na cha lamke na chamungri Zatam Ramathenum Bako Lamkenum Bakaduza. Jesu Christa Ningla Malaki Tipo Ipa Tanyam Yamula Akutiba Anna Masakuna Abio disciple Riverati Akangla Muchi Choba. Ataza Alimila Akutiba Anna Masana Muchi Choba. Danye Jesu Christa Ningla Malaki Tipo Abimonoti Kala Abimonoti Akangla Akutiba Anna Masana Muchi Choba. Authority current Tojo in a Yuchi Baza, currently da Dore. Alimila Anna Masaza, Jesu Christa Killa, Paptipa Cheroba, Ninglana, Kubutur Chero, Aku, Mamacha Chero, Jesu Christa Chazaduba, Ata Akudiba, Anna Masana, Alimila Muchi Choba, Azada Karana, Azada Sarambayula Doba, Azada Yuchiku, Tanya. Isatam Rela Nichi Linum Bakaduza Ibana Masa Alimila Muchi Bahi Tanyam Yamunza Kutibana Masa Muchi Baduzama Makana Jesu Christa Gila Paptipa Charopo Mama Chacharo Abichaza Duba Haza Kutiba Namasana Muchi Baduzama Anna Masana Muchi in a Robaza Isa Ningli Matri Awa Turako Anna Masara Soundina Muchi Joba Isa alimi tree by isa. Ati kilana. Awa tura ko anna masa. Ara sangkuna alimi tree choy batisa. Anna masa muchining da ko de sana tigu. Jesu Christa apuza sa. Ata Mary afamating gamba. Anna masa kuna Mary cha tabacho. Ako atapa anna masa kuna Mary afamating na kaucho. Ako isa kamcho bung Jesu Christa. Anna masa kuna. Ata afamating gana alimila rochoy bazi sa. Aya zinda chola si sana tingna bakaw. Iba anna masana muchi ba. Azi kira kangla muchi ba. Yang cha kangla muchi ba. Yukharatia kangla muchi ba. Anna masana saya yang muchi ba. Ati kila na muchi na rocho. Atay ko ipa Pentecost ng nyamung. Atanyang nyamung. Kansara ba muchi ba zato. Jesu Christa mono tiyola. Christa kang ni roning la malaki tipa aku tipa riverati akang la muchi joba atay ko ba anna masana muchi baza alimila first time anna masana muchi joba za matanung baisana za nicheli ba ka zoro ba na khada joba hipa 58 day atanyang nyamung za chochina riverati akang la anna masana saya ya muchi numba atungche khabaza tu khada chona atungche kejo Ibaning da isana ko de lom ting no anda masa ta se zi zopona alimiching ropona mishaba muchinun dikeba kada choiba 50 days Jihudario Pentecostal festival nyamu kada cho tsara bala chochi to no ka Jihudari ning down ta se atuba absolute authority are you using atuba are ning down dora the law of Moses Mosa using Waka Manga Kailiru, Ata to Zaraning using Ata Sana Sala Sanabaku,
Araninda Kadubina, Achanga, the absolute authority. It's a Christian thing. The absolute authority. Achanga using the Saliro. It's a Christian thing. Christa cha yutsuru thing. The absolute authority is Jesus Christ. Ateko ipa 50 days. Atangyaong yamungla. Jihutaratina, Mosa using Kechopa, Amatetsa, Samabaka Anengse Jomumba. Atama Mosa using Kechopa, Amatetsa Munde. It's a Christianity. Christian is an account Japa. Christa Shena LITHRO Baba, Mayurati Day. Kipa Waka to Zachangama. And you utility down the last authority. Account Jesus Christa. It's like an authority Jaba. So it's like a commissioning Jaba. Sarabana Muchina Roba, Hipa Christa Yusiata, limiting Sopo Sonum Banning down. It's like a Yamki Japan, the day of commissioning. Kadacho ipa 50 days, Anda Masa Roba, Ipa Zesa Kadacho, the day of commissioning. Jesus Christana, Abiningla Malaki Sim Sadi, Mati Makibake, Taredapu Makelayocho. Ade corner of bone. Limia the Mwachanchi Wanner. Limiatam the Imono Consum. Our Turakama Masaningla, Araka Kila Bapticho. Coina to Tona Liro, in a tone lipa, Atariatam Yocho Yunu, using jump. Limia Chanchi, in the Riolali, Ako Rivara Muchikatula, Narana, Anda Masadari Young Rono, Jerusalem la, Judea la, Samaria la, Ko Limia Chanchi, Narana. You see, Tano. Go mission. Matthew 28 la, Kaiba great commissioning has a judge. Iba great commissioning. Yamki chapa, Mayachi Baza, Kode Sanatiru. Jisuna, Amonotika Yamki Jora Yobaku, Muchinu Babika Tona Yobaku, Taizaba Yamki Jaba. Go missioning. The great commission. Saramba Anda Masaguna, Mayachino. It's a utility, so Christa Kichobaliro. It's a utility. Hipa. Sarambana Yamki Chapa. Limia Chanchi. Yuzi Tanonida. It's a Mayachiba Yamunza Zalidi. Hipa Anna Masaroba. Hipa Sarambana Kayana Masai Saka. Zikota Sejachu. Anna Masayuchi Kayarambani Sachinga Sojo. Hipa Anna Masai Kechobaza. Hipa Anna Masai Kechoba. Parapeti Vana. Ituna Malakabu. Icha Anda Masachi Aranche Kili. E Christian Katueko, Isa Parapeta Malakatueko, Jingring Bichida, Musonum Barida, Iba Masachi Jechoba. Iba Masachi Kaiba, Sarabani Saka, Commission Saba. Anda Masakuni Samayacha, Trochi Baita, Iba Masachi, Tasi the people, in a Satuna, Taya Yam Chichireko, Mayurate Musona, Taya Yam Chinubanida. Makale Banda Masachi the people in a Paratena Ataupa, Donum Kore. Paratena Ataupa in a Turum by Yutinum Kore Kona, Parabede, Musonum Bading Dama. Makale Banda Masachi, Anda Masana Chinglipa, E Paratena Ia Mateo. Paratena Ilam Aliu, Ia Sita Mateo, Baza, Musonunida, Isanizaraka, Yutiratika, Anda Masanisa. Mayaja Troje Jobo, my great commissioning, Pentecostal Dela, Anda Masakuna, Utility Mayachi Bata, Hiatu Mayachi Chobama, Tuno Isana Kodeba, River Anyala Tinuna, River the Anda Masana Jero Mayachi Banyamuta, Kode Sanatu, Anda Masachero Kode, Ara Monotita Chingna Concho, Anda Masana Ara Chingna Conde, Arana Tumuchicho, Isana Tinka. Anda Masana Araching the Gandhi, Arana Pata, to Taya Yamuchi Samur, Atarati Ganjanu Bata Samum. Toyo Mamuchi Bazita se, Misha Bata Samure, Dako Sana Tinguna, Anda Masana Kode, River teaching the concho, Peter Shemasuna Yacho, Peter Shemasuna Yapa, Azantacho Kuna Donum Digicho, Sarampa Yu Chonum Digicho, preaching Sanum Digicho. Joel Baka Anya, Aramakepakela na Sanripanya, Ningseki Taretaro Arakela na Tarekadu, Ningseki Tsipatare Arakadu. Hipa, Asandacho Waka, Joel Ko Ningseki Lana, Sarampare you,
Jisu Christa ningdom Donung dikicho. Sarang para you choyo lichoba Jisu Christa ningdom Mayurate sobonung dikipa. Lasiking tamala ningdom Christa ningdom ko Christa kechonu kila baptinu ningdom Donung dikicho. Ipa anda masana ko de chingamba ipa river Peter na Donung dikicho. Mayurate ne pa sarang pa yu chicho. Saya ya tingcho nama. Akyang pangucho ko nama. Joyo manguche tuna joyo choko nama. Datsorang bayu. Hipa join waka ko ningse kila chana lichoba. Hipa preaching sorang bayu yuchi choko na hatsaba nyamu. Nizara hajarasa. 3,000. Atsa 3,000 nizara zartung. Nyamung katula. About 3,000 nizara na Krista kechona. Kila papkina akam che muchoi baza. Isana zingda chola tsunu. Hipa sako ziko tase. Anda masa jiyo. Pentecost nyamung kaiba Jisu Christa riverati kyong chacho. Iba jiyo sako isa nyapa mai bikyo. Christa cha yutsirati nyapa mai bikyo. Hipa jiyo sako anda masa jiyo zajono. Hipa anda masa jiyo zato. What is the gift of the Holy Spirit? The power of the Holy Spirit. Iba anda masa jiyo zato. La seeking la attraring malipo. Drink yana. Jisu Christa ningdao. Mayurate soboba anda masaji. La seeking la traring malipo. Yuche la tring yacheba. Atabata anda masaji. Anda masamaliyo. Anda masaji malirana. Yuche chonu arana chanu. Yuche la yanu arana chanu. Yuche sobonu arana chanu. Yuche la tenu arana chanu. Tuno amarara la liru. Amanyi la liru no. Ating se chacharu. Yuche la yaba, anda masalira duta, yuche ating sela ta yachi. Anda masa saracha chiya liru, ipa anda masa kuna, atata tamung poche na, yuche la Krista ningdao yachi ba, atata tamung poche ba zatali. Christian na akang katu, isa tuningdao anda masa na chingna katu, tuningdao isa kya anda masa chiya zajachu, limya marara ningdao, si pung katu kyo isa yaso ningdao. Anda masai sa charo isa la seeking la. Krista yutsi abi sa cha isa cha true na yaratsa. Kentang taki bachokyo. Limya shula na sa ting mati de amarala la. Na ko ita pata vi sa na nupa. Kay ba niya mo isa na Krista kachona. Kay ba niya mo isa na manyi chona. Kila papti cho. Hatsa ba niya mo isa niya tsara anda masana china pa. Jisu Krista kila papti pa charo de. Ninglana mama chacharo anda masa zatuba. Ikyo na isa sara yutiro ti nyapa may bikyo at saba anda masa sa isa kyang jonali. Tuningdang anda masa chiya sa isa kyang joro. Tuningdang na koi na Krista chacho kila chambo lasiking tamalana. Anda masa ko na tuningdang isa kyang commission sacho. Limya chang na chang chi wana isa Krista ningdang yuzi tarong ningdang. Na koi za chochi chobani. Lo na isa za treaty open umbani da chochi chobama. Ami malipa Christian ka tu tsanong ni da isa za chochi chobama. Aiba kanyang nyamu. Na koi mayichi choba. Iba ita. Sorang para amna masa zita se za bipo limirate Krista za kato ya zao. Krista ko na kata tsaya ya mucho atsaning da Krista may isa yuzi tsa sunumba isa chochi choba ni la zai kwa generally isa alimila amanyi tsa tsa chungli le area tamu isa na amanyi tsa uchin amanyi la isa kambalino anda masana isa chingna kamba anda masana isa kyangchi ya tsa japa sorang para zita se kechona kila bhakti Krista kechobo isa amanyi la lide abadong baching de yemukadu isa tulari ajay ko isa na kaiba sorang bari sa kyo chi arang chi chonaliru iba amanyi nyam isa na kadana amanyi isa na koche no resist the devil sorang para amasa isa kangla muchi so ako sorang bari kyo isa kyo Krista yuzi chanonida isa kyo nyamki chonaliru ajay isa na makap na akang kagude cho Krista yuzi chara kanon kona iba zungda chokona isa nyapa may bide che chore sorang bana mo